Puso e tlama go aga lefelo le le tla tlamelang batho ba ba amilweng ke kgokgontsho ba akaretsa le bana. Lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference le meletsa mathe tsamaiso ya morero ya Setswana ya kgotla. Fa kwa Ghana, John Mahama a fenya ditlhopho tsa setšhaba tsa lefatshe leo. Motswana wetso nkamogele. Tautona Dumaboko a re melao tota e tshwanetswe ya dirwa go lebilwe gore e tla thusa go dibela ditshwanelo tsa batho. O buile se kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshefatshe la ditshwanelo tsa setho kwa Metsiamanong kwa CKGR. Molao motheo o dibelang ditshwanelo o bua mo tseteng ya boraro gore mongwe le mongwe yo mo lehatsheng le o na le ditshwanelo e bo e di balolola tseta e nentse le teng ha ditshwanelo tsa basarwa le ba bangwe di gatako dilo tse di ne di kwadilwe di papametse mo mokwalong mme ga di a diragala go raya gore mokwalo o le nosi ga wa lekana ga re ka ke ragala letsa mokwalo. Human rights must not exist only in textual formulation written in some fading parchment. Human rights must exist as a fact, as concrete deliverables, sounding in concrete action in the lives of our people, transforming their lived reality. Re pitseng ga berekwe o letsa bolokilwe kwa tlholegang kwa Metsiamanong kwa CKGR. Se e le ditso jaaka puso e konatelela maitlamo a yone a go netefatsa fa dikeletso tsa basarwa di rediwa le ditshwanelo tsa bone di tlotlwa. Angela Enosa wa bega. Se ke sekao se segolo mo ditsong tsa lehatshe leno le go tlotla ditshwanelo tsa setho jaaka setopo sa ga re pitseng ga o berekwe se ne se goroga mo Metsiamanong ga re gampa CKGR e le gone jaaka go diragadiwa dikeletso tsa gagwe tsa go bolokwa ga morago ga dingwaga tse 3 a sena go tlhokagala. Mo dingwageng tseo balelapa ba ne ba sa swelentswe ba boa kgapetsa-kgapetsa kwa makgotleng a ditsheko ba batla tetla ya go mmoloka mo CKGR. Ke na yone ke mooka gompieno ga a tsama a go ira jalo re ntse re tola thokagetse re ntse re tola re dira mabitsa a gagwe re boa re a katela tota hela re swabile tota hela ke raya gore morwa re pitseng na ke mmonye hela jalo ga gona dilo tse ke ka di balokola ka rothe gompieno tiro ya gape tse dirilwe ke puso re e bone rothe. Tautona Reboko yo gape le moeledi wa ditshwanelo tsa setho o tswa kgakala le pele ga ena tautona a eme bora pitseng nokeng mme mo gompienong a tlile ga go netegatsa ga dikeletso tsa gare ga o berekwe di diragadiwa tse mme ebile e segolwa le ditshwanelo tsa gagwe ba berekwe hela ka nosi mme le go tlotlomatsa ditshwanelo tsa basarwa. Tsala ga re ga o berekwe o mo gopola ka tsela e molemo. Sa bobedi dira ha re ntse re sena mmereko ya Yakobo Yohane a be re tle re dira mosepelo wa gore re ya gantsi re ya go batla dipitsa be re ya go tsaya go mo polaseng a be re reka dipitsa a ba reka pitsa e tonyana be ke reka ke kgategela ke namagadi ke bona e rusitse e leng ta be ke reka e namagadi a be le gore e rusanyano e a tlhaela gora gore a itam be kana ka be ke le sa reka dipitsa tse di harologana ka be tse re rekile dipitsa di tonyana gore tere mosepelo to phutuga ya mosepelo wa rona ga o tsamaega re rana a na bopeletele gore re pepetletse ra robala masigo a le mararo ra leka gore be tlo gore ga dipitsa le yona be goroge mo nyutladi sologela re lotlhe lwa itse re re pitseng o sale a ile ka di 23 tsa December 2021 ko moshareng wa ka mme ka kopa modimo gore a mphe thata le nonongo gore ke kgone go mo tshegetsa ne go se monate ne go se bonolo mo go nna batho mme ka thata ya modimo ke kgonne ha ke gone ha re ga o berekwa tla ikhutsang teng
Go boela ga kgang e ya gare ga baberekwe e le tshimologo ya go nonotsha tirisano mmogo le dipuisano gareng ga basarwa le puso ka tsela e tla netagatsang ga lentswe la basarwa le reediwa. Angela Nosa, Botswana Television, Metsi a Manong kwa CKGR. Tona wa lephata la ofisi ya Tautona Remoeti Mohasa a re puso e ikaeletse go tlhoma lefelo le le tla thusang ba ba milweng ke kgokgontsho go akaretsa le bana. Mohasa o supile fa melato ya kgokgontsho mo lefatsheng leno e tshwenya ka dipalo di tsweletse ka go golela pele. Dipalo tsa Relationship Study ya 2018 di supa gore mosadi a le mongwe mo go ba le bararo mo Botswana o kile a kgokgontshiwa mo botshelong jwa gagwe, mme 2019 World Review e beile Botswana mo maemong a bobedi lefatshe ka bophara mo dikganyeng tsa petelelo. Tona Mohasa o ne a abelana ka maiteko a puso a go rarabolola bothata jono kwa pulong semmuso ya dithutopuisano tsa baitseanape ba ba tsibogelang dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Dithutopuisano tseo di butswe semmuso mosong ono go kopanya bana le seabe ba ba amegang mo dikganyeng tse. Multidisciplinary collaboration ensures a comprehensive assessment of victims' needs, enhances investigations, and facilitates effective family interventions. This holistic approach allows police officers, social workers, and medical professionals to address the needs of GBV survivors more effectively and ultimately bridge service delivery gaps. Allow me to announce my government's intention to develop a one-stop service center for victims of GBV and child exploitation. This facility will provide a diverse array of services under one roof, such as triage, medical treatment, counseling, police, and support services. A one-stop service center reduces the likelihood of victims of GBV having to recount their traumatic experiences multiple times by centralizing services, ensuring that survivors only have to share their stories once, and also ensuring a holistic approach. Mo Palamente wa kgalo ya Molepole South re Shima Monageng a re nngwe ya ditsela tse di ka thusang go lwantsha kgokgontsho ya bong mo lefatsheng le ke go gagamatsa mananeo le melao e itebagantseng le go e fedisa. O buile se bošeng kwa Molepole mo mogwantong o neng o rulagantswe ke mokgatlho wa REPSI wa go tswalela malatsi a 16 kgatlhanong le dikgang tsa kgokgontsho ya bomme le bana a neng a simolositswe semmuso kgweding e fetileng. A rutlwe Abigail Samson. Re Monageng o supile fa dithulaganyo di tshwana segopotso sa malatsi a 16 kgatlhanong le dikgang tsa kgokgontsho ya bomme le bana di le botlhokwa ka di fa banni ga mmogo le boeteledipele jwa lefatshe sebaka sa go buisana ka dithuto le metlhale e ka thusang puso go sekaseka melawana e ba e beileng pele go lwantsha kgokgontsho ya bong. O tlhaisa fa dithulaganyo tsa mofuta o di na le seabe mo go bopaganyeng baeteledipele mo motseng go lwantsha dikgwetlho tse dingwe tsa botshelo. Re leboge botlhe ba reng ha go ipuelwa go tebagaetso a re tleng go gwanta a re tleng diphetogo tse e leng go diphetogo tse re leka go tlhagisa batho ka GBV e ba sa itsape. Re bone dikgosi tsa Molepole di ema ka dinao, mapalamenta a Molepole ba ema ka dinao with the intention to look for solution. Re buisanye re le baagi mo mahelo a re tla harologaneng ka go tsaya maikarabelo a thamaletseng a go itse gore tota ha re leng teng re dira eng, re simolole dikgang tsa mo re bitsang policy discussions gore re bue. Ke a leboga gore mo palamente a ba le teng ha ka gore a ba tswaha ba go bua ka melao. Ntse le mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong ba sepodisi sa Molepole ba supa fa ba tswa setlhabelo mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong bontsi ba le maoto a tshupa go ikuela kwa mapodising fa ba kgokgontshiwa. Di-case di reportiwa morago ga nako, especially di-case tsa defilement tse e leng gore gantsi re di itemogela di setse di tswa ko spatela ka gore gongwe ngwana wa bo a imile mme kana o tshwanetse gore gongwe boimana bo ya go kwadisiwa ko spatela. Lentswa borre gantsi e le badira melato ya kgokgontsho ya bong dithulaganyo tsa mofuta o gantsi ga ba iketetse go tsena mo go tsone, selo se se busetsang maiteko a go lwantsha dikgang tsa kgokgontsho ya bong ko morago. Ha ne re ka ira diprogramme tse
ra di simolola tota le ko sekolong ngwana wa mosimana a rutiwa gore ha ana le kgaitsadie ke temane ga a tshwanna go mo tsholeletsa lebogo re itshwareng re le batho re le ba molepololo keletso ya rona ke go bona molepololo yo na le pharologanyo e ra go tsena mo ngwageng o tlang molepololo yo a bana le pharologanyo. Banni ba kopile go tswelela ba emano ke mekgatlho e itebagantseng le go lwantsha kgokgontsho ya bong mo motseng. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Fa re tswelela modulasetilo wa lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference Re Shao Hong o ne a kgola tsamaiso ya Botswana ya morero e dirwang kwa dikgotleng mme e le lone lebaka la gore Botswana a ba santse a itshetletse. Re Hong a fa etela kgotla ya Tlokweng le Kgosipuso Gaborone o na re China e na le tsamaiso e tshwanang ya dikgotla e dirang gore le batho ba isema politiki ba ne le seabe mo dipuisanong tse di maleba le dithulaganyo tsa puso. A rutlwe Tsholofelo Tombali. Jaaka mothusa modulasetilo wa lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, le baemedi ba gagwe ba tsweletse ka loeto lwa bone la malatsi a mararo mo Botswana ba nnile le sebaka sa go ithuta ka makalana a a farologaneng a tsamaiso ya puso e lolameng a akaretsa palamente le khuduthamaga ya matona. Le fa go ntse jalo mo loetong la bone kwa kgotleng ya Tlokweng baemedi ba ne ba ithuta ka seabe sa dikgosi le dikgotla mo pusong ya Botswana mme ba tlhalosa ka fa ba gakgamadiwang ka teng ke tlhotlheletso e dikgosi le dikgotla di nang le yone mo go tlhabololeng lefatshe. As Botswana, we are a society that is known for consultation. Everything that we do, re le Batswana re itsege re le setšhaba se se ratang morero. Sengwe le sengwe se re se dirang re a buisana pele, re buisana le batho. Ditshwetso di tsewa ka tumalano go ya ka mogopolo ya bontsi jwa batho le ke lefelo le le dirisiwang ke puso go tshwara diphuthego le morafe. This is a place which is open for use by government to consult the people. I think today's visit, especially the introduction of Mr. Chairman, inspires us. Ke akanya gore loeto le bogole jang dikagelo tsa ga Kgosi Gaborone lo re tlhotlheleditse thata e botlhokwa ka gonne e re bontsha seabe sa botlhokwa se ditso tsa Botswana di nang le sone ebile e re naya lesedi le le tseneletseng ka puso ya batho ka batho ya Botswana. Perception on Botswana's democracy, combining its own national conditions with its traditional culture. Go ne ga gatelela gore China le yone e tsaya morero o le botlhokwa thata. The principle of consultation is the essence of the Thulaganyo ya morero ke motheo wa CPPCC ka fa tlase ga boeteledipele jwa Party ya Chinese Communist Party mme gape ke ditso tsa lekgotla kana le kalana le. Is also the history of this institution. Matlhakore o mabedi a na abalana dimpho e le sesupo sa botsalano jwa senela ruri gareng ga Botswana le China. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone. Batho ba na leng bogole ke bone ba ba kopanang le kgwetlho ya kgethololo mo setšhabeng mme ebile ba lebaneng ke dikgwetlho tse dintsi mo matshelong a bona tse letsatsi mo malapeng le mo setšhabeng. Se se builwe ke Kgosi Purisego Mosarwe kwa kgotla ya Monarch mo phuthegong ya matlhagolela tsela a letsatsi la mafatshefatshe la bana le bogole mo toropong ya Francistown e letsatsi legolo le tla tshwarwang ka kgwedi eno e 12. A rutlwe Abigail Madoropo. Bana le banana ba ba tshelang ka bona le bogole ba lebanwe ke dikgwetlho mo matshelong a bone di tshwana kgethololo mo malapeng le fa ba tlhoka ditirelo tsa botlhokwa tsa puso magareng ga tse dingwe. Nngwe e rena e re tshwenya re le boeteledipele kgang ya gore bana le bogole ba itlhela re ba siela ko morago ga wa go dira ditogamaano dipolisi jalo bone o ka re ba siela ko morago a re le seng go togala bana le bogole ko morago ke batho ya ka rona a re nne le mowa wa kutele bothoko o bana le bogoleng ebile re se ka ra ba le bana mme ebile le maphata a othe a puso a e leng gore a ba neela ditirelo a re lekeng go tsibogana ga ntse e le gore di a tshwenya gore ga gongwe ga re rona di-service providers ga go na le di-recommendations tse e le gore bana le bogole o di diretse tshwanetse gore re tsibega ka tsone
a ke tsa bongaka a ke tsa ditamelo ya dinelong ke bomobi fela go jalo jalo ka re mongwe re a diega go tsiboga mathagolela tsela a letsatsi legolo ke tsela ya go tsisa kitso ka dikgang tsa bana le bogole le go rutuntsha ka seriti ditshwanelo le botsogo jwa motho yo o tshelang ka bona le bogole re ha go tla go rutana ka dikgang tsa bana le bogole jaaka ga ile monna le bogole le ene a na le ditshwanelo ke ditshwanelo dife tsone tsa ka nnang le tsone le ene jaaka motho o lebiwa jaaka motho pele a neelwa seriti sa gago le tlotla e mo tshwanetseng re simolola ko lwapeng re be re nna le gore re tlile go share kana go share go tawa go amogana maele lekgotla le le ikemetseng la Botswana Council for the Disabled le kwadisitswe ka fa molaong mme maitamo a bone ke go netefatsa fa lentswe la bana le bogole le utwala ebile le thomphiwa mo setšhabeng bana go leka go atolosa lo le lentswe la mona le bogole ha re tsenang teng ko magaeng go dikgaolong metsi e re fitlhelang e le gore gongwe o ka re lentswe la mona le bogole ga butwane gongwe o ka re batsadi ga ba e kgobokanya gongwe o ka re batsadi ga ba itse gore ba ka buela mo platformong e feng re leka gore re ba kokoanye re ba tumelane ba te ba nne le ba ka buelang teng e le komiti ya bana le bogole mo motseng oo ba bua ka lentswe le lengwe hela banni ba gothile go dirisanya le bana le bogole mo metseng gore ba kgone go angwa mo itsholelong Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. fa re ba tsamagatsa sele kgotla-kgolo ya ditsheko ya kwa Zambia ya tlhotse gore tautona wa pele Edgar Lungu ga ana tshwanelo ya go emela ditlhopho tsa botautona lekgetho la boraro katlholo e tla moraga gore Lungu a tlhalose fa batla go boela mo dipolotiking gola go tlhalosiwa gore paka ya gagwe ya botautona morago ga go tlhokafala ga tautona Michael Sata go tloga ka 2015 go ya ka 2016 e tsewe jaaka paka ya gagwe e tletseng ya botautona Lungu bolela gore katlholo e tlhotlhelediwa ke dikgang tsa sepolotiki Lungu o lebisitswe melato ya tshenyetso setšhaba le tsietso ga mmogo le mosadi wa gagwe le maloko a lelapa la gagwe se a neng a dumela gore ke tsela ya go mo thibela go tsaya maemo a botautona lekgetho la boraro motsa tautona wa phathi ya ga Lungu o boletse gore ga a tshwenngwe ke tshwetso ya kgotlatshekelo mme o tla tswelela go dira letsholo la gagwe la go nna tautona mo ditlhophong tse di tlang ka ngwaga 2026 fa re tswelela lekgotla la ditlhopho la kwa Ghana le rufaditse fa tautona wa pele gape le moeteledipele wa kgadetswa Re John Mahama ile ene mofenyi wa ditlhopho tsa botautona tsa 2024 ebile gape le tautona o latelang morago ga ditlhopho tsa lefatshe leo ka matlhatso Mahama a fentse ditlhopho tseo ka 56.6% fa ntlhopheng wa phathi e busang mothusa tautona Re Mahamudu Bawumia a gapiletse 41.6%. Pele ga ditlhopho tsa kwa Ghana di rola semmuso go na le matlhatsedi a sa belaetseng gore phathi e busang e ya go latlhegelwa ke ditlhopho mothusa tautona wa Ghana Re Mahamudu Bawumia yo neng a phadisana mo ditlhophong tse o ne amogela gore o latlhegetswe tautona o latelang o tshepisitse legato le lešwa kwa lefatsheng leo le tshimologo ya tse di molemo ke motlotlo ke le mookamedi wa ditlhopho tsa 2024 tsa botautona go rola semmuso John Mahama e le mofenyi wa ditlhopho tse ebile gape e le tautona o latelang dikgwetlho tsa itsholelo go bolelwa e le tsone tse di tlaleleditseng mo phetogong ya puso. Since 2022, the Ghanaian economy has been through a series of crises. Some of the worst crises that we've seen. O tloga ka ngwaga wa 2022 itsholelo ya Ghana e ntse e raletse dikgwetlho dingwe tsa tsone e le tse di masisi go ntse go bona la gore puso e ntse e sokola go rarabolola dikgwetlho tse botshelo jo bo turang le tshenyetso setšhaba e kwa godimo e amile ditlhopho tse ga go makatse gore go nnile le maduo a the elections and it's not very surprising how it turned out. Batho ba Ghana ba itumeletse phenyo eo. The Electoral Commission has come out
to declare him. Lekgotla la ditlhopho le rurifaditse fa a fentse ditlhopho tsa 2024. Re leboga Modimo ka phenyo e. Re berekile ka thata go tloga tsatsi la ntlha go fitlha gompieno tsatsi la rurifaditsweng ka lone. Elect for Ghana. We are excited because our party won. Re itumetse ka party ya rona e fentse. Maitlamo a NDC a amogetswe ke batho ba Ghana. Ba ne ba lola phetogo ebile re e bone. Re fano go ipelela tautona o mošwa. John Dramani Mahama. Re John Dramani Mahama e ne e le mothusa tautona ka 2009. Ka 2012 go ya kwa go 2017 e ne e le tautona wa lefatshe la Ghana. Website ya ga Mahama e nankola fa ka nako ya gagwe e le tautona a kgone go atlega ka go tokafatsa dikaele tsa lefatshe mo lefatsheng ka bophara mo mehameng ya tshwana le tekatekano, kgololesego ya babegadikgang le puso ya batho ka batho. Laoda Legwale, BTV News. tla ke di be khutlo gone fa ntle ke stela se di ka ga kwa go bega ka tsa metshameko Tumela Motswana. tlhako ya morago e gata fa ya pele e gatileng teng a ke go leboge borarre Joy Mothibi ka pego eo e tletseng ya dikgang tsa Setswana. Motswana wethu sebaka jaanong go raya gore ke sa tsa metshameko nna ke bidio hela go te city ke ga kwa mme dikgang tsa rona tsa re setlhopha sa monogae sa bomme sa mafolofolo se fentse sa Black Mambas sa Zimbabwe ka dintlha tse tharo go tse pedi mo motshamekong o neng o tuka malakabe thata wa kgaisano e tsweletseng ya Zone 6 Volleyball Club Championship tse di tshwaretsweng kwa Ditshupo Hall. A re utlwe go rata moeng. Setlhopha sa mafolofolo se simolotse motshameko o bokoa se latlhegelwa ke sete ya ntlha mme sa tloga sa itharabologelwa mo diseteng tse di latelang. Black Mambas mo letlhakoreng le lengwe e ne ya lwa ka gotlhe e gapa sete ya bone go dira maleka disete tse pedi le go pateletsa motshameko go ya kwa seteng ya mafetsakgang kana deciding set e mo go yone mafolofolo e neng ya fenya 15-12 go fenya motshameko ka disete tse tharo go tse pedi. I'm happy with the win. But our game, how we... Ke itumeletse phenyo, ke itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng. Ke solofela gore go ya pele re tla dira sentle fela thata. When we lose a point, we struggle to break. Immediately it took a bit of time to break that list to that team to score more points. Our reception wasn't that good today. But even the whole of this tournament, our reception is not good. But we are trying to see how we can improve it by talking to our players. Today our service was much better. Our movement was a bit much better compared to the previous games. So I'm hoping going forward we might see a bit of good performance from our side. Tough game. Motshameko no le thata. Re ne re tlhoka go dira go feta ka fa re dirileng ka teng. Ke dumela gore batshameki bana ba tlalwa ke letshogo mme ba itharabologelwa go setse go le thari. Win comes from God, I believe. I think the players panicked, got into a panic mode, and because they believed that they will beat this team, so for the team to get 2 sets from them, they panicked a bit and they came back, but when the what do you call it, the decide set came into hot, they panic. Mo motshamekong o mongwe wa letsatsi setlhopha sa borre sa kutlwano se latlhegetswe ka sete tse tharo go e lengwe kgatlhanong le Royal Eswatini Police Service mme ba retelelwa ke go fetela kwa legatong la di-quarter final. Spiking Stars yone e fentse Kalavango ka sete tse tharo go tse pedi fa setlhopha sa bomme sa kutlwano se fentse sa St F Phoenix 3-0. Metshameko e tsweletse kwa Ditshupo Hall mme go solofetswe metshameko ya di-quarter final ya ditlhopha tsa borre. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Mme mo go tse dingwe setlhopha sa Gaborone United se buile kwa morago go pateletsa phenyo ya dinno tse tharo go tse pedi tsa Mochudi Center Chiefs mo motshamekong wa league ya FNB Premiership o no tshamekelwa kwa lebale la BPSC mono Gaborone maabane. Setlhopha sa Magosi ke sone sa ntlha go tsaya ketapele motshameko
ya motshameko tota ka Thataone Ramatlapeng mo motsotsong wa bo 20 pele ga Thataone Kgamanyane a lekalekanya dinno a isa karolo ya ntlha go ya go ikhutsa dingangane ka nno setlhopha go menogeng kwa boikhutsong ditlhopha tsa nna tsa lekana mashetla mme le bopo moremi a nosa ya bobedi ya magosi mo motsotsong wa bo 53 metsotso e le meraro moragonyana Sheikh Sese a lekalekanya dino pele Tatenda Gora a nosa ya phenyo go netefatsa fa mo ya go lele ba kwadisa phenyo ya bone ya borataro ya paka eno a re bone matlhasedi a motshameko ba latlhela mo karolong ya kotsi wash abasalaja Joy Popora Matapeng no sa jalo no ya ntlha ya motshameko ya ntlha ya magosi maaparankwe pero bone maponda mo karolong ya kotsi Messi Kgamanyane ga di tlogele tse dintsenyana Messi a ba otlha a dira jalo ya ntlha ya Gaborone United go ka busa jalo the money machine mo motshamekong ele ya boraro a etatsa go letlhakore la magosi pero bone Lebopo Moremi kana motho na sone fetsa gore go a gonna bonolo mo go Ezekiel Morake go ka sireletsa mo kgoleng eo ya tsa jalo e bounce pele ga gore ga mo go ene a ba utlwagela ka letlwa ko morago ga wash go ka netefatsa gore dipedi magosi maaparankwe 1 Gaborone United about football ha di nna jana bona ra sebaka sa ga Sheki ba go tsa sekhutlo a tshwenya Johnson wa romela kgwele ga ye gope ba ka bona sengwe Tatenda Gora a ba ya tla le letlo wa Tatenda Gora tire jalo nno ya boraro ya the Reds Gaborone United Salabaja monate ba jabula Catalanta ba iphitlhela ba tshwara ketapele mo motshamekong setlhopha sa the Reds. It was a beautiful game. We probably had one day to prepare for this game, which was yesterday, because on Sunday we only did recover, and then we had only one day to prepare, which was yesterday, and we worked on a lot of things in one day. We would have loved to have a day or two after yesterday, but we couldn't because the game was today. But overall, we played a good game. I must say we played a very, very good game against a tough side. It was disappointing in the manner that we conceded. Very good game, very entertaining game. Very, very tricky game that could have gone either way, but we managed it well, especially after we scored the second goal and equalized it, and we really managed it very well, and we had moments where we could have scored even more goals. I mean, I cry about this any other week. We don't score enough when you have the opportunities to kill off the game. me mo metshamekong e mengwe ya FNB Premiership e tshamekile matsatsi la maabane setlhopha sa Traffic se parimotse sa BDF 11 ka dino tse pedi go e le nngwe metshameko e tla tswelela tshokologong eno jaaka Johannesburg Galaxy ba tla ba etela Chadibe FC kwa Francistown Council Township Rollers bone ba tla tsomana le ntlha tse tharo fa ba tla ba amogetse morupula Wanderers ko Royal Area se sokolang sa Extension Ghana se tla amogela sa Orapa United kwa Lobatse Sport Complex kanako ya borataro mo tshokologong eno Matabele FC ba tla lebagana le Union Flamingo Santos fa Nico United e tla bo e le ba amogela baeng jaaka Security Systems e tla bo e le kwa Samsono kwa lebaleng tota la Samsono mme jano gare la dikgang tsa rona moeteledipele wa setlhopha se se neng se emetse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa 20 tsa Africa Aquatics Zone 4 a evidi khole a re e rilentswa ba sa khona go feta selo se baneng ba se ipeli setlhopha seo se supile kgolo le tlhabologo ya bathumi setlhopha seo se boetse gae ka dietsele di le 17 go tswa kwa dikgaisanong tseo tse di neng di a bokhutlong ka tsatsi la Sontaga kwa lehatsheng la Namibia.
Setlhopha seo se bontsi ba bathumi ba neng ba akaretsa makawana a dingwaga tse di kwa tlase ga 11 se kgonne go thoma dinako tse dintšha seo e le sesupo sa fa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le le mo tseleng e e siameng mo go ribololeng talente go tswa kwa moding. Re tsene kwa ra tsena mo metsing ra dira se re tlwaelesegileng go se dira mme ra tla ra tshotse dietsele ra improve le dinako tsa rona go supa gore team ya rona ya gola. We had one swimmer in the open water swimming whose name is Benko van Rooyen. He competed in the 5 kilometers and he is our silver medalist. Looking back at the previous tournament, we came back with more medals. Gompieno hara heta medal count from the previous tournament. We thought that there has been so much improvement, especially from the category, the younger ones, your 11-year-olds, 11 and under. We had Jay Chilisa along with Rebetso Babalinga, whom were podium finishers. That shows you that we have athlete development from the roots going up. Mo dietseleng di le 17 tse lefatshe leno le boetseng ga ka tsone mothumi wa 50 meters freestyle, 100 meters le 200 meters Keira Hari o ikgapetse dietsele di le 2 tsa bronze mo lebelong la 100 meters butterfly, 50 meters butterfly ga mmogo le go thoma nako e gaisitseng ya 28.81 seconds mo 50 meters butterfly. My coach made sure that coming up to the champion. Mokatisi wa rona o netefaditse gore fa re go dikgaisanong tsa monongwaga ipankanya ya rona ke maemo a kwa godimo mme gape ya karetsa tsa itshedilo mmele mme se se re thusa fela thata ka gore re kgonne go boela gae ka dietsele le go ka dira nako e gaisitseng. Looking at the results, that really helped us. I started swimming in August actually, and I found out that the competitions were in December. Ke simotse ipankanya me ka kgwedi ya Phatwe mme kgaisano e sera ka kgwedi ya Morule. Lenaneo la ipankanyo le ne le le masheta gape le le khutshwane mme ke dumela gore ke ile go ipankantse sente ka ke kgonne go boela gae ka seetsele. Gona yana ke dumela gore ga ke se ke tsene mo seemong sa mesente mme fela ke itumela ka fa ke dirileng ka teng ka go supile tokafalo fa ka tshwantshanya le nako e e fetileng. From the last time I swam this time last year. Mo dietseleng tseo tse le 17 setlhopha seo sa bathumi ba le 11 se gapile se lefera di le 7 di-bronze di le 10 go fetsa jalo mo maemong a bothano go tswa mafatsheng a le 15 a neng a phadisana kwa kgaisanong tseo tsa 20. La bofelo setlhopha se se le mo dikgaisanong tse ke ngwagola kwa Angola kwa se feditseng mo maemong a bosupa. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Dikgang tsa rona tsa metshameko di wela ka tsela e ntseng jalo mme gakologela gore ga se gore di hedile nako ke yone e leng gore ke mmaaba mo nakong ya gompieno a ke leboge morwarre Topo Taposa yone nga rena dikgang tse ka puo ya diatla nna le wena ra kgaogana la ka moso letsatsi ke le lengwe mme e re pele re kgaogana ke gakole gore Joy Mothibi o eme sentle go tsaya ka dintlha tse dingwe tse e leng gore ke tse di amang matshelo a rona segolobogolo re lebile jalo malatsi a Keresemose le ngwaga o mošwa bogotswana o itlhela buile ko godimo lebella kana nna le Joy Mothibi jaaka tla ba gare la lenaneo la tsatsi la boraro la Botswana Connect. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children having suffered physical violation before the age of 18.